nkagura mashini ibiri nintaho mpora hati so ibintu bineshonga amazu bareve mahaburane obanu muspendinga oba asafu araba kutamba muchata na hata nareba kakodya karimomu hati tugambe okutasa twatasa omuntu argumune cheka at least natasa zinga izo baraza kurengaje ntirigera saruna heri konka nyowe nawo ahindi okusharisho cyonka tatire mu cosmetics zanje naki nikora shinje mitware 5 nimba ni mangu ziriho niza kuziteko mushaho evening ago namagobane net profit nari tokari utakanywira nguko nanagambire ndukutandika salon shopping omurundu gumwe ezasigara ngagari yamagoba. That means unogura machine okuya hefire echo nchiba chawo ogura sterilizer urowoma akatebe no waheza ahandi no iha yakasente kawo kukuba nuri yawo na wawotaroho koni kagumankiza kuba tine cyurukwetaga kujanoza kongeraho mangwe shawura ibyo tubirumu. Okay. Charity na lake ati akakodaka sakina atungo mu murimo gwa saru nemirmendisho harhemirmo yo kubasa kutamuka capital kakaheza umurundu gumwe ati agamba ka stabilizer wakame wantu turibasa kureba yagamba byoma yagamba rebyoma byo kubasa kugura okahenda umurimo ahando kaguma no shoruma sente akaguma no shoruma sente no mwami amon kuyo tugambera turinkai turi Andrews omurikachika binji Andrews babaso butagetegereza je konka Andrews nishango omurikachika omurimbara city north constituency mbara city aho murimbo rambara amoni ubutwija ukendera hari myetere gayemermo jaburi emyetere gayemermo chikwenda jaburaho nyowe hati tikora murimo gonko gwa salon ndiyo mwa staff ya Airtel mbara Uganda kandi chindi nini na mobile money nyingi omtown wakuna withdraw no depositinga ziri ezimwe nezanje tizona tizanje onke zirumu nezanje nekindi amutaro gayo murumo notandika mpora notakumanya enchakare waraba kujangu nyowe nkashoma mana eza chi tingubasa kugenda kuza kutegisho che anda muhirogoro naku nushanga atine sharte na jangu tainem kandi wo yine tuino mchara eshongeje njakatu nekwijo mukatwazo mukahumuro abazire natekateka ngo mwana we nabasobutazo muriyeki mahabure omuziro kugira ngo mwana we tazo muriyeki no kushangira aha muheru arona yifuza ati mwana wanje akashoma yaheza konka taine cyaro gukora hatkora kuba no kore kintu keki nicerigera ka fashion nako urukwenda 13 15 izo barenga utasi 5 cyawo hati ntwana nebe kandi byo kija wabiza mote bibindi okuza umuri nibyo bihebi obebi niza perfume zi noreba harimo za Salveji za Bossi kuko banozireba is perfume umuntu no muguza yuko urukwenda kurgeraka okamutera so yiza kanunka yo waduguzire mutoro wadugomba bwa mutware 5 bakakushashura fine nuko kiciri cyo kumaza oriya yatashazirisho she nasa kutunyo basa kutungira mu cosmetics yatatungira muri yebe no basa kutungira handi that means no hitungira hinchinji nofunda akarunja kari muri cyo cyo akaronja kari muri yecho oruna kutoka ngo tinemu nuno mangu nana spendinga niza kufuna ritakarenzera ubugamba bwanje bwa muheru ni nabantu banje bikwenda kuramsyaho like my brothers umama wanje omcharo bagamba mazina brothers maro msime Andrew msime Alani msime Aloni mami bamwita Mbabazi Juliet na msime Beno n'umuzeyi wanje mwe bari kuzara bari kuzara wagamba kintu cyo mu kwegisa umwana nobonje sabwe sente abwabusha mazima nachashura ka sente no kwicerizana mwenu kurjana manyangu paro some expenses ebite bikoresebwa wano yega nachashura yaka sente kace nabasa kwija twiceriza basa kushome namazanje zeshumu antereho
sente kazingaye ekiche namnonga twenda kwerogo omuntu wa burijo sente nkekiche kikayo kiri emitwaro 30 ekiche mitwaro 30 ajaye gasarun omuhezana n'umurimo ningagumaho akorara ba customers ari umuzayi n'imitwaro 30 ninja katwe sumuwira inamba yawe simu inamba yanje yesumu ni 070246622 MTN 0762 3990 29 emyeteje kore mazimefune sente turgo mukwegayira ogwo no mwami Amon nyonja kwisa to live nkahi Andrews kachika binji Andrews izine no bacha kuvuza barakonga Andrews kachika omurembo ramba rabakire kanga room studio lake na chalte bagumze ma program ya simkana skan senyumo Gideon aho murembo rambara from district sezino bururwa atanu ko bemiruka obwambara 616 ebine kuchiraho obuno kushenzizo mubiri gwa Minister America okuruto abiro minister kanu munyishenjero abwa urengerizo batazo mu rushenyi na shema gwichiro murembo rambara kiri cya ushesherizo ba ekushira ari no kwano bitunga aha TV West Honka nasanse mu Gideon aho murembo rambara. Thank you very much Gideon Senyomo kandi omusangazogo twamukunda ayinemirimo mingi emirimo ya gine nabweki mumwe kwate norora ruriyo naturora program simuka namuno abantu bayina mentality yogaye emirimo ekintu kinosokerora nke kitaito rundi obundi ekitaine mani kitarukugasa mukaire nkako baitu aha munyeto aha nsingantu rurino etago kubano yokozesa harimo abana bayine mito mkoto lagamba nyote basoko nkozesa baitu irukubano etago kuyokozesa amageze nkago kakubogatwara nigasobora kwaniga kuyamba okurana iwe watandika ikia uyo kozera ukenye chakara nkeno akano mbwire nkabunu hadagika 25 za karabasa heme inkyakara kike kyokozero kike kyoteire hangaro kurora ngubundi na iwe nyenke nkisobora kuba nkikubayisaho omukaire nkako na muno hamulimo ogoro kuba no manya ntonga no kuterera ensinganto rundi ba youth abanyakwino obukugu no sangori youth obukugwa bwine in adventure amani againe aine no obukugu mulimo ogutaligumu na gumu baitwale mukaikari kike kyolinziro kurora no gera kakaka wakwata nuko echo kubanza kuchera no kubarema wamutahe mirundi 3 ngwachere kumara wiki yo kubanza ne ya kabiri ya gashatu narwara takugaruka kamugambi kumenemu ninkwetaga hano takuchubasa bakundogwejejera that is 1 2 omushara nomako kwa notandika mbabanza bakutanditsa gurumiche deno kwa notemba mpora kurujiro kwija no manyira no korobukugu na no kwongera kuoreka ngu okijo yizire konkatu ko kuza kurinda meza 5 mukaga aho nabatachiro na bayafurikire so agwenje tagabwasigize charite ubungu manyango yensa kagicenga kare kumanye nakwiye webare nnyo namangu yashazi yoshirinje mitwaro 20 ubukabona bwono bwayine mu mabanja nargaha bushashura asigaza amagara gumaryo hurire so nutiga eminyeto okugira ngo naneje mitwaro 20 yo rukushaziyaho ubwo akayine 15 buri kwezi wamureba yakwate mitwaro 15 yo kwezi 15 webare nnyo so awugire mo kurya no kunywa no kutambura no kubyama no kurwara no kuterraho nyakwe nkuru na mama ka eta byone byakabanza yabyesasire bingi ebindi yazoma banje yabanze yagura mashini yo kutegisho cye konka aho yagitungira aho yajarra kanya agama banje agona yagashashura yagaheza yasike myake na no mureba no mwana muto no kutasi atakatahize yagezeraho korara atakiro waranda road uboriyo nuntunga hati iworinzire ki kora re chartakiri yaha umanye ngunyone bakindeba umwenda si fayo konkati ko barafuteresimo go kubanza ngo nchakaro ija interview bakiza kuterero gwa kabiri bakashange somewhere off none ndabakorereke so ntushiga emyeto that you need to pull kokozese kusigikira yuhe nkokoro kwenda arondi nkokoro kokozese kusigikira yuhe nkokoro kwenda arondi nkokoro kumanya akandi nkoko kuba ogatwera okuba amagezi tigalibulahamu kano mulimi orunyoro rutoro bagamba amagezi muro no gaguha munjwendi no genda kulno ihayo na ino teko wawe ngumshija natuganda mukanwa kamtahiwe kanda amagezi tugabago so gatwale kandi ubora gatwara
iwe nambere osemeri kwa ugakozesa ni umanyire, it is up to you, gatware ugakozese ngo kuba nuyetaga kurongo ubundi gagera kiga kwihera nambwe ni nabo kwenda kwebuzaho nkareba ko ara supporting ice kintu kuza kubebuza cyombuza kibebuze ni nabandi nibehandikisa kwesi Zimbabwe president ohurire kana nyahushtamira aha timu myaka na you qualify nanya ruyare nimba ni qualify kandi urizireke nintekate kandi tinko ndakubanza natuganda ya mpapura ara kwandisa ni million zingahe kumyago 20 ara kashara kanja hana kazi ngai ninga you don't know that is how many years kuzakushesha million 20 zirundine abana barire banywire babyami we handikisa mazima so na nintekateka nkunze yo nkorenka arno ni titokero rutwa no hano ho wajire ho like 2 months hati nyonye ndakumara ho weeks ibira hasigara njigarura abaryo wa kabiri kibiri no basebo nabanyabo impapura nziheyo ninga turebere muzeyi ara president Museveni ari kwihaye impapura okwihandikisa hakwe Zimbabwe president okurwa mu kibina cya NRM ebyo nebiri kweyongeraho twaza kuzomuka humuro turagaruke nsakwa tugaruka nabyo omupapura z'amakuru utarga ha program eje nunji eya sisimuka I thought it was just a heat rush, but a friend told me to get tested for Mpox. I went early and they caught it before it got worse. I only had to stay home for a few days. If I had waited, I could have missed 2 weeks of work, maybe even more. That's rent and food gone. Early testing and treatment helped me to protect my health and income. Trust your health workers. Early detection of Mpox saves lives. Visit a health facility as soon as you notice that you are unwell. For more information about Mpox, call the Ministry of Health's toll-free line 0800 1000 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health of Uganda with support from UNICEF, WHO and partners. Onwa mkaga bendeza shino bwoki irukire omucyayi nenda ubwo ni ejo niyo yantutwire ati wano dewe wona shika yagwa yokari yo mwana wona sheri orindenda kushika hona kasti sibire ni nshuma ni nyegera terera turebe beyenda kagira mababiri shika ine mwabarongo ahayo aine mwabarongo debo mutwo ogumangu gwa dengu ogundu ngugwa ikatore mwana we endwara nka Mpox nebasa kukwata omuntu wena konka yajanjabwa kurungi abakugu b'ebyamagara abarwire nibakirira kimwe konka n'ekindi nikikuru kumanya ngu abarwireho endwara egi bakagikira tikiri kumanyisa ngu nibaguma nayo bari kugijanjaza mubakire mu maka mubagumye mutakabashorora mubahwere kugumizamu n'amagara gabo ekyamazima kyo kiri ngu nibetaga obushagiki bwanyu n'okubagumyagumya Bulijo oyijuko kwebuza no kutunga obuhabuzi okurugahirwa rure rukuri hihi omuringo gwo kubasa kuhweramu no kugumyagumya abakizire endwara egi kibaso kubayamba no kuguma kutebekana kurunja ha cyaro okumanya biri kukiraho terera ekitongore cy'ebyamagara aha nambe gitari yo kushashurira note 8 note note imwe note mukaga ninga sho yohereza ubutumwa habwabusha ahari yo report ahari 85 note obutumwa obu nubukwishibwaho ekitongore cy'ebyamagara n'abatahi babo.
tabaraka yoke mnywano wetu omukahumuro program kirisimuka tutambura mpora okubasa kurebeka ngo twabasa kutambura hamwe tukaza aha page emwe woine cyo rukumanyoko niwe basa kutwohoreza twena tuba updated urukurabira ha social media platforms zitu aharmu TV West Nehinda nka Facebook page yetu kandi nubasa no kutushanga aha X twete @TV West UG Instagram necho chumwe kandi waza aha YouTube na TV West Nehinda kandi program yo ni sisimuka so Facebook hashtag everywhere ni sisimuka basa kutureba tutambure hamwe tugambire cyo rukureba okwe tugambire cyo kwenda nitwe tumanye tu updatingane and we all be at the same platform. When nukwe twagaruka tutine papura zitu zamakuru harimo papura rwitu orwa The New Vision and papura orwa Bukede kandi amazima garungu ebiryaha nebirungi kandi ebiribi nabyo twisha kubantu bishanga aho birabe birhon bitu asigara Museveni goes for another lap. You want another lap? Sebo aho no twatandikira agana makuru agarukoreka ku NRM is very much ready to contest for presidency and indeba mbajirango as other 120 pick nomination forms. Abanya Uganda muchikubye Katumba oye President Museveni oye Mabirizi oye byona biryaha President Museveni yaheze kupickinga forms okwesimba ahabwa president obwa Uganda okurwa mu kibina echa NRM nani nshabangwa aho ntakasimbwire ho dire cywagamba other 120 pick nomination forms bona we contesting for presidency. And to me here it's like we have just like a few number of parties, political parties, and each party should be like having one representative. But this time around I see we have like 120 people who picked these nomination forms. So my question is, could this be like the same number of political parties that we have here, or we have so many independents, or we have so many guys who are kind of joking? You see, constitutionally, ituwena ntuyobo mugisa okurano yesimba kakuboine ebero kukwikiriza kwesimba handebege kono wakota kurga mchibina kananka you come as an independent person. Constitution hiyo ne kwereza omugisa kurwa wayetabo munsonge abo kuba akasonsora kakubanza koleka ngo bugabe n'obusobozi bona buli mikono yeito abanya Uganda ekikimu tosobora kidautinga kan tosobora gama ngunanka yesimba nanko takoraki yesimba ekya kabiri kusigikira report ekuruga kuri mu electoral commission nayo lekangwa abarikiro bwingi umuriyabo tubaine bitebe habo kuba neki nakyo constitution nekiragera muntu kwesimba mu kitebe kya rwetaga runo buru kubota ina kitebe yes then haroho process kuruga hakiri iki kibar kuhira impapuro yazo nekero kiriye cyo kuzigarurayo abaingi no jikura is one thing then okuzigara is another so akaira kasokuka okahura report agambe abamo abarukiro bwingi baremeriyirwe papura sikora ndibazigara abo kuba ebirkwetagisa binge cyo kubanza signatures ese kubanza rugo mu district zona ogwetorori hanga kisobora aba mukubagumera okura abatunge binkume ebi by'abanya Uganda abaruko barekomendinga ngwa nanko uno agenda kureki so abo kubota hikirize ebi bya electoral commission ekonetaga amazima genye nikisokugumera kugara empapuro zo zimu akandi ekikirikemu hari ebyo ebirkwano byetagisa akandi esonge ndiye rukira kuboneteza abantu omutwe ni yensimbi. Yes. Is it non-refundable? Akandi ezo semeriro mu Uganda kuma notekayo akandi ezirizimu nka akarukwikiriza akakwa kuri zongu wesimbe abamu nibagate bayine mirimo abamu nsinganto abamba nakwekira kumara noje kusanga hati akakwa kensimbe nako karemeseze bayingi okurani beta nico kurora mbere turahekera akayire kali omukwezo kwa mwendo okugara embapurezo noje kusanga obumu abarukiro wingi balemesibwe Nogwe natire mwecha milioni abiri chanje. No like ezo nzima factors so kwa nuzibalime. So nagamba anyo signature mbayinzini. Ngubeitu akasente.
kaingi atoba kwamba zitwara mbaba takatira yo sente aha muyo muzana okay nanye ninja kuzayo ninyakira byabiri yebyo nanye manze nayereka ngunyine interest yo kubasa kwebemberi hanga toro kunamba ine nzombegere bya General Tito Okero rutwa toro kunamba ine haro abazihireyo toro niyo sigaire Anyway, that is it. Kanda handi ninabajangu 100 Ugandans are recruited to fight in Russia intercepted. Amakuru nago garwaha. Ask URA Commissioner General Bajanti, can URA curb noise by taxing street preachers? Abakuza haruguto ngo baburenjiri kashanga ina kazindaro na tero mranga na gamba na burura na shaba can URA be able to curb such noise made by them? Then twaza have kwatirine and Abajang tributes pour in for ex-minister Karoro Okrut Ogwe is being our own Okurgao Mrubshenyi Orjiro Magaragenseji tumwendeza icyumuro kirungi buri umwe nakora aina harukwika nanye charterera barumwe oshange baryaha nabandanga so twe no busasi ntushasha nimwe abekejo abandi mwe nabaferirwe but this is how it is, no more no less. Tine cyo kubasa kutambira ruhanga yaheza kucwamo over 150 tenders zirumumu think wenda ngo ye kwasejera yiwataka sente kawihe makandi 2026 Uganda decides 2026 Citizens Manifesto number jangu Ugandans demand action on forest destruction. Then Ghost Workers Police Commissioner, 2 others charged. Nabye mzano bermomu basa kureba hotspots okubijitamburire na neyebire nezana na ikawaje. Were you there? Did you watch? Ibintu bibaberire bizibumuntu. Baba kuyire byibo. Baba gwebembire ezo. Ibiri? Zero. Then what went right or wrong later? Zizire kukamkenana na ina. PSG na yebiri nezo. Ebe inibiri. Tugwabe tutu. Etibe ta equalize. Mbere gwerire chera guri tutu. Baja mbwena. Kodai wadai. PSG yabatwara hechikup. Nkuburira. Taragaza adashikana ni tanonza kwa. Okay, na reitano bukedde naye mazira kwa nera garamunye jakare hati webale kuboro hono kutu rora iwe omurungu bukedde yekwinire headline negamba sente zo kusimu sumu itigirize abantu baleso obujulizi ku ngeri jezibibwa iyo nakasente ka simu uri nakora obukujukuju n'obwongo butalibu munabomu nasobora kuba nakwibaho sente zo either nakubara nakwiha opini either nakutera nakugambira ninyo nanka obi wawe wanyebwa rundi nakutera naga ninyo landlord wawe akasenta ku mwezi guhoire kasasule baina n'obwongo obundi nakusindikira na message enamba obundi otarugimanya nshaka nagamba akasenta ako kateke ku namba bweti kandi amazima geno usanga nayo emba kubanja ku rundi obero no ikiranganizera no mugabira azenja ku kasamu sanju mama tagetinga abantu nkabo inaya nakubanja aztegerize rero jatat kantera nesegirize ragaba kateka Airtel we MTN bamanja yo teka ngono tawo nakubanja aha I have never received such MTN bamanja kateke kuweyo kanya mazima gayo ndakika 5 inyuma nayo obo ino hoteliye no mugambira gumisirizamu ndakika 10 ngakwerese so ubongo bwingi barukozesa okurani bakuyaka sente na muno akala simu soma oyitegirize bukedde yakero kino dereva walore ebwayise bampangisiza ne bamutta somo itegereze na muno muninyo ba driver aba ebiruke bitalbe muna moreja kupangisa ningena hanu akubera murungi nensimbi obundi akwayo deposit nakwana nyinje akwane nyinje mukiranganiza kumbe we aine byakubara nko muntu twine pass PE over kandi questions ezikungana nka 12 ezabayizi ne answers soma wetegereze Museveni ajeyo empapula
biri mu bukedde soma wetegereze impapuro zino zaki nizeze zo kwesimbaho ka president habukisanja king bishop gwe bagobye munju tutabana ku DNA haro bishop kandi o orthodox rugire yayitere nduru yagamba inyo mutandora ndi mukijwaro kinu mukagirembera nungi habokuba emyaka 15 nyoba kancukura ensonga ezekintu kikuru tinjazi kwataho eka bakagimbingamu kandi nintero muranga barukwatwa mu rugeyo amunyambe umukyara n'abana abansomeseze kandi nabahatu barugire mbatungira kasente bandu kubi kake banagire no munju tinkyararamo ayini isomero rimu eriye sazino harukurara intebe zisomero nka desks n'ebindi byaro kukozesa omunju ye mbera rukwikara bundi yakubyama mukarumu kamwahumureho akande bagenzi be nabarugire bahujulizi bagamba mugenzi weitu tukunera ngu ayine kicyama mutongo kuba bishop nagamba ngu bakarugayo umukyara n'abana bahandike baruhano boleka ngu isebo akarwara muraru muhati bamutwale butabika baitu bishop ibintu bariye bahuza baitu bishop nagamba ngunyobo nkuko nkwehurira ndi muntu mukuru emyaka nkaga na musanju tinkwehurira ngu nyino buraru bwona nimpura ndi museja nte kaine kandi nabagenzi be barwaye bahujulize ngo amazima mugenzi weitu takarwara ho giraro lyona museja etegerize ngo ensonge nkuru era habyobugayiga akandi bya bishop tabura ngato ijoka batwara kari kunko bagamba nguye torfa umanya bya ninza kufa kandi jejeje kunga hatu nkabo wareba umuhereza wa wariyo nabona atyo tobaciro kabatwara karo kamusejera kasingi kama nsasire nani nzana gubaira murundi gwo kubanza okucwa munoko abanyamakuru bagenze kumurora mu rwatungera akasinge nakagisa yarora hambuzize ezabaira amazira akayira takarora okay bukade aziri makumi ana ndamukaga nizeza karabaho kantwikirize atukirize okay twaza mukahumuranza kwantugarika nomjenyi ogu nomwe ombakuru ombakwebembera amashomero mahango mwihangakiri ya Uganda na munongo ruburenge rwizoba specific ari muri imbarara aza kuba nagamba ahakumura kw'abana bitu twahumura katugaruke utakargaho then obwiro bwinjine shukira gukora abantu abashukari na diabetes no kugira ngo yes all options wazireba tizikubasika oyine kumukure rino ninga shiri to do some kind of surgery. So first of all oyine kumashwangu waza kumukoraho there is extra hygiene ngwene extra oyire hecho na wamara kumukoraho ino gushona wano korati watanguke kironda cyango munongo because you don't want to create that big pocket. So most times zeshi tukushira gukora abarira bashukari na pressure shukari nkabashukari okusinga kutukumara kumukura nkerino kugira ngo that wound instead of leaving it open ntubasa kuchikurozinga kugira tutaka ha chance infection mushangira tusangira ha kironda then akira without any problem konkakana no kashangira uta doctor kana ha harimo macwante ka haruho kurya ka haruho byo nabirehebyo konka aho wakora henyene no basa kufuna gamenge ya side na side you fetch it you bring it cross osiringa hono wabazira okay wabazira ho crossing kironda and the person heals very fast. Konka hati kukuboyine nkashukari ukagenda bakakure rino umuntu akasige kironda kiri very wide open. Actually most of abantu abinja abakura ngo kwitwe rino that's the biggest leading cause of death. Nyine ngurwana rukamukura kurungwe rino ryatorre wakaza kuze rino kuyamazere kure rino yazimba umushaya yaguza mukuzimo umushaya so that is the whole theory ko kutandika kugira ngo you have no join oburiro bundi ahantu aho waza someone has not taken care of that
na n'icya kabiri wakuze rino the hygiene is not okay umuntu akora, and I know most people abakuramo ino they are not minding about these things. First of all yakura vire kare hasigaruze kugira umuntu wakoraho icyakumanya cyonga no kure rino. So means these other options ebi tukugamba heavy, they are not making sense to such people. Yes. So at the end of the day numbazo guyakugonka tiguri strong enough to support you, because takumanya apart from this simple first line treatment takumanya these other lines ezikwetaga tubakora na research abo. Yeah, so sometimes you find ebisibe engine to bifuna how to kufuna care. Yes. So ko kufuna where you get care you have gotten a problem. Waragaho tibakogese ko ine kurebera ekiro. Nombazo guyakwa ukaba resistant ukaba resistant ubwachikora. So at the end of the day ushanga already nayaza gukwati yamanyu gwashukaro gwanomera ni guha how friendly is it to this other medicine ogwaroko. So at the end of the day ushanga ngu is complications tuzifuna as a result of getting treatment from either delaying to get treatment, getting treatment umumyanya tari reasonable, then anechindi kushanga na after treatment care ya after that care nayo tuwafuna care kugira ki eshemire kumara ti kugira ngo waje clinic ninyuru kuza kubanza kureba. Okay. So in the process yo kwakira hariho forme yitwine iyo mushaho wa kwakira nango hati na systems zizire bw'inyine tukora sa computers. Yes. Bane bakutaso mu computer sister Charity yija ine myaka engahe narganka he. The next question is ebikushijira oyine no mango ine shukari no mango ine pressure no all those questions ziriho oyine nda ebyo bibyona babivuza they are asked. So echi tukoze renkitwe kankanya wo kuvuza think ubumanya I don't know whether you have shukari abuko think achebezaga no basa wota kuchebezaga nongera ngo tinde kumanya. Yes. So it means when you say I don't know then these conditions is kugambaho shukari pressure they are non-communicable conditions. Now as health workers in Komushaho we have studied indicators ezikwereka mu Charity no basa kuboyine shukari ningotaji njangwe bien specialist sababyo hati no mu specialist so meno so hati ni jo meno hati no kumanya utangu ndwire shukari ndwire sirimu ndwire. No, first of all emyaka yo kuboyine it already classifies you as a risk group. Okay, that is the first starting point. Emyaka yo kuboyine nkiwe hati wijo ti tukafuna details zawe nkarebe emyaka echana ne birinchfura wachiteka ho nimba na evident this is a risk what a risky kind of group. By age definition it is there. Now two, when I go to your lifestyle, yes, it also classifies you the other side. Then when you open your mouth, the kind of smell that comes in, the kind of gum presentation ya yenji no kweri kurebeka, your hygiene, your na texture amino wale bamino kaleba sizes nachi compared to age and what, your mind starts focusing somewhere. Motoga basakora muka shukari ningara muka HIV ningara muka. So you may not completely say this one is HIV positive, very good, this one is diabetic, this one is hypertensive. Kanu muri abamino. Yes, but the mind has opened up. So what do you do? So what happens sometimes we call about this as being a risky person. In most of the characteristics leading at that side, you handle this as a diabetic. Mnonga iwochere nito ya programu eji ya system kanchiri cyo butunji Charity omuhereza munywano wanjereke kasangaki na muhumuza mukache hadachi keji nko butwa twakugambire twino mjenyi witu omwe ombakoro b'amashomero aha omu Uganda kandi na mnonga mu burengero rw'izoba, and to be specific aha omurembo rwambara
and to be more specific nahabwa Mbarara Junior omwami Nathan Mugume atwiraha abiraha kandi agumire nagamba nitwe akushera inzira binji abikwatina na abana abazire abashomesa na Uganda yona ngo kutujituramu okutwara hamwe. This time round tsakwantuganira aha kwetebekanisiza okuhumura kw'abana akaire nukwaka akomuzira ko ine kwano yeteka okugarurwa na ruzaro yawe okabanogereberera then na nebindi konka mwe expectations zine kuba nizibaho abo abana bitu ni inkuru mnonga okuziconsideringa kandi abinjo bundi tubukwasirijaga twabura guma mu star nkenga mayeri genda abana bitu bahendera batabire kibashimiye kuba mbaba no tushashwire fizi no butwehire tukakore bindi konko bundo shange ntebekanisa etabasa kuba nunje mwe no kwetebekanisa abana okuhumura kwabo ejo nje twenda kuganiraho okwe turi kutunga butumwa okurga omwami Nathan Mugume head teacher Mbarara Junior winchirize mwakire aye yanshure okukiraho nabwanyuma tutandikira twakwakira se ya we bari munonga omukuru Charity mwebare ku twakira omu station yitweji ya TV West kandi na munonga abugumana mutweta kusiha abantu yokwatikine nebyobwegesi buzima na munonga okukuza abana uko kutunga mu kishankogu oyendogambe n'abazire abuko abazira bingi no bine sente no bine bintu konka skills ninga bikwatike no korra abana abingi tubabine nango nabamwe no babine tubine bwiri so mwe ko kutunga bwire nkobu kandi burra cyakoraje mwe naho no twaza kutandikira Mbarara Junior ni gamba ki Mbarara Junior sorry it's going on very well as a school. We thank God for the achievements that God has given us at Hirebintu bingi na mnongeta mweji turebere nturabaho mbyo kushoma kw'abana mbyemezano so ntusime mbabazi amina bwenu okumura nukwija kutandikarya rinyoka no shankijo nkaraba n'abahekera makesi barukutaha abamwe kandi mpuramba gambe bindi abantu ngutukine weeks nkibiri what happens na habaho cha hagati yaho tubone tumanya ngo kumura kw'abana kwahika ninga kwahwayo ninga ngwe kwahika hagati hati nyenda ku bamanyisa ngo Ministry of Education and Sports ne twakarenda karenda itukugenderaho for example this time ever weeks 13 kandi weeks 13 ezo noza kwayo next week Friday ibirabira na bibiri hati nangu nabana wabare nubasa ko wabareba hati abantu bakatandika kumura last week aza nyenda ko bamanyisa ko bamanyisa first of all it is illegal aho kiri against the government police ninga karenda icya kabiri ni nko kwiba abazire because umuzire fees za kushashura na kushashura sente za tamiyona for 13 weeks wana shinangu wacendereza utecendeza ibiro bishatu abo kwatezo weeks 2 zuwahumura hokare njimanyisa no cost abo ko custom budget yawo so it is true even nanye nyumwazo ndebera abantu bari no bahumura mu mashomero konka yitwenka traditional school tuza kubantu muri 2019 that actually to be precise next Tuesday abo kujya na between a national event hosting national music dance and drama mashomero ga Uganda gona Mbarara Junior ntwaye cyara happening Mbarara High School ninya national host yes mwene echo congratulations thank you very much by God's grace that's a big event so, it is an event for the whole public free kwija abakareba culture ya Uganda yona abo abana bitu ba primary primary so wanje ntamu expecting ko ni manyango ebyo nibyatura ebyo ayari umwana wa primary ari mukwaya ari Mbarara Junior School ubwo naza gumayo so abana bafutaha 2019 reason about that national event mbwenu hatunanye namwe tugeretse mwe ahamuramwa ogwaturetaho mukasheshekerezoba twine kubantu twetebekanisiza tuta okumura kw'abana betu bishubwe nicugwa idea nicugwa hamzire wenka
nicugwa aha community yona nicugwa haba ni mabashomesa na bakuru b'amashomero mbwendo tutematemere turena no kutwine kuba tubetebekanisiza tumanye ngo abana baguma bari safe aho kumura kw'abana itwe nk'amashomero tubesinga a home omuka yeah, that is the first community. Icya kabiri nojya charity like your name begins at home. Charity begins at home. Mweno umwana kwakuba nazumuka tubantu mu expecting uyaza kuhumura ho kake n'umuzire we. In fact ni nchako takunda abamashomera kuguma n'abana ngo bashomesa n'umucumuro. Aho kano gadanayiga abana opportunity yo kuba n'abazire babo bakamanya ubuzare bwabo bakamanya imirimo y'umuka bakarisa bakakira abantu mumaka kana wanyenda kumanyisa abantu aho ko kibuzo cyaho cyanje cyango ekintu gwero hato bataha abana n'abagwera baziri nyenda bawanyisa mu communities ezabezora abana nezakare konkati community umwana wawe wamurekera community ngo mugorere no bawazo mukindi ebya community first then yourself second ebyo yeah community ebyo kawo first of all umwana wamurekura community harimo binazi bingi harimo abatakumwendeza nabwo imico iri mu community yaza kwega imico ya community kandi nyese nikije kushara so mwene itwe nkabashomesa umurimo gwitu no wina chat school nitwe second home first home nomuka second home need maybe community can be third or you may ignore it abako hati ito yontuza umbwiro buturumu community neza kutubera disaster so tinku manyisangwa abana tubashimwe ko gukora imirimo ya community konko uko nacaringa umwana kwawe utakurekura abataka abako abatakaho babasa utakuhereza cyo kujya cyo kwenda so ni ngira ngo abana kuba kumwire cyakubanza umwana wakikabe kirunjo muyihira yishomero hato umwana kuko muyihira yishomero areba ubuzare bwawe nawe dadi konka kwa kureba boda boda umweja kumwakiriyo y'umuka yo biyamire ningo rya n'umwentariyo akashera ningo tutari konka commit yourself because children are a gift from God. They are the only and the best gift that God has given us. So hati kuko mwachi ya ishomero oba no bridging kandi nawe nyese yari yakutwara umwirwaro aho kanishuka ngo ukawa mwakira ishomero ukakoko muneglectinga hato none umwegesa ngo concern y'umuntu ningi so nyese ni wari yako ari yakwego yes ikora urwiri ari yakurugaho so echo necho kubanza umwana umweyakirire ayishomero kora mutware umwisyomuka mwenu wari arebe ngo yazo mu bamwe tukumana amazo bagwabuza kuhumurira turyo munsi yitu that is mwene cyo cyuka necaka umunonga abo ko hato muryo munsi yanje manyisa ko kuba umwana utamuyiro bwire aho baramuho bwire kandi ko baramuho bwire to kuma ko baramuhereza bwire hato wamusincha boda boda nkafutira boda boda n'waragumana kwakira to kumanya boda boda no kushanga yamusisirana n'umwana wawe ababoda n'uwayi nakucumango bariyo bine kumura de nakijaka kukumukuyirayo n'uwayi kugera ki so ni tekateka no butwine bingi byo gukora hato no education is an investment konka abantu bingi takuchumanya ni investinga umunte investinga umubanja investinga business konka ibe bintu biza ko konka umwana wawe kwarugumaho ari yakutunga so ayo koma kutamu no umwana wawe ari kwije kuba nyesya nabasa kurugamo abo kuba hati ntugera ngo Ministry of Education tujango our future our children our children our future what does that mean njimanyisa ngo hatko kuzomahanga gahero tunjeho chance yo kuzomahanga gahero aga kabungereza umuntu ko kura bakutwara homes for the elderly hata ubwo bapangisa abantu nkanye nka charity babihuko kutera ibiyeyo uza kushekesa abaju abagurusi bakushashuraje muno kusiba no bazanda ngo basheke babatira homes bakwarebera bakwarisa uko kuje mu Uganda ukura ukura umwana wawe ariko ko utaramutire mu mani no bona so hati nicyo ndikugerera ngo umuzire atemu amana minjo mwana we acho kubanza rahanga kamuko abamwe baronda umwana abora 4 years
spending a lot of money iworahanga no basa kushanga yambukiro tatire munanusha mwene icyakabiri Bible ne kigambo ngo otwaro umukitabo cyukuruka twara umwana ogu umunderere kwarukora lyakwebehemba amen abo kuba umwana ogu nuwe kiconce cy'uruhanga yakwire so nimba shabaru yare abana bakomuka kuba kwera bakomuka tubahereze mirumo iba kubasa atukushanga ngo house garo nayuzya emyenda umwana wawe umushiki mukuru wa P6 P7 ariyo naranza namuganira uriya tekire house garo tekire umwana ariyo namuganira yatabyame bitu ukwiyera yatabyamere ariyo mu kitanda abyamere hariya ukwiyerere mbugara date iki takoranze hato oje niyo mirumo eyitushemeye kuba ntwegesa abana bitu katungo aho kayishomera umwe amashomera gamwe gino opportunity yo kwegesa abana mirumo kejo akazomu academics na kushoma mwene umwana yakirumuka hatungo opportunity kandi yo kugera ki yo kwegesibwa imirimo yomuka okay kama oinente rero kora aboro wabo nokama n'umwana nawe kwatira abe nakureba ninga kukomere mbo rero nibobone kama ninga umugiro tukama urebe abo kuba ukwega the process yego turi aha kwetebekanisiza abana bitu akirenka kakbariyo nabagenderera kuhumura ningasha bahumwire okugira ngo nitwe nk'abaziro muka tubase kugira istwa kubasa kuhinduraho aha abana bitu aba tureke okora kureka twongere okubakuza mbwene nanye nangu tugumiza mutitaho makogo my head teacher turebe ekintu cyo expectinga omuzire okutomwana we okutebekanisiza omwana we okufaha mwana we omukira akakenyine akechumuro akandi kakaba karkai abazira batubatera kahi mbweno yiremirimo yo mukane binde nebyo bitwantureba hine kinda cyakubasa kwancongerwa mumwe kugira ngo umwana ogu twongere kumutebekanisa hati ekinde kikuru no kure abana aho kagana amashomero okushaba tukubayo yes I know I mean I'm serious aho amashomero ningamanye umwana ni muko mukasheshe aterekede azakahunga ke akirga akahunga yazo mu class teacher mushikizari yebyo mpaka renge ataha azo mu domtre mweneje na ini opportunity yo kumanyisa umwana wawe dini yawe abantu b'emandwa yawe ugende uze kushaba umutwaro umuzigiti umutwaro mukereziya umutwaro mukanisa yo kushabira hona agenda ze kushaba yes kwara ikomuka umwencouraging shaba nawe ninga umwencouraging abashabisi ejo abuke cyo naco nkistiringa discipline kandi umwana yaheza kumanya ruhanga hatecho nkimanyisa ngo umuhanda ubwo tarugurugamo yureko umwana umuhanda kwarukura tarugurugamo icya kabiri no kugira ngo shitama n'umwana wawe umubuze ayishomero habaho ki ibyarabere mu nibi no aho koko kuba free no mwana akugambira hata no basa kushanga abana abantu barabomba ibintu bingi ayishomero ariyo kwa yekorira umusharaba abamwe they are tortured amyakayi abamwe they are sexual harassed no kimanye cyo brire abamwe they are sexual harassed abamwe no shanga bakamutera nke bunu byona byatimbuka ukawota shitamire nawe ukambuza ukaba free nawe nabaso kutagamba shitamana umbuze ishomere kwaho kushomera no kutwaza bata umwana wawe Noah umwana ugambira abwenci wabire munywano we ticyo ukunda Noah yego akugambire rero ticyo gukunda kora wargira wakayishomero muramuse uje umwana wanje akajangura umunywano hato icyo nconka nkireta hona n'ubuzare hagati y'abashomesa n'abana n'abaziri then hati utakakiruza umwana ukashanga hatu waza beach ariho nabitashe bajeka bwa bikini ba hatu urya beach ujire bijwaro bya beach kwenda kushobora umwana kuratire ari nyuma yawo nareba urutega nareba ba beach ko bari nawe wenka nuko ajwire hati okwe pampering abazire bagenzi banje abo kumporora pampering it's not educating
ebyo kutwara abana rero hata na muto mu hoteli yari mwijuke hatoroho cyakare no kubutaro sente zari munariya neza sente zari munariya takuma even no kusikora kugenda kuta hata nchimani chimanyisa ngo nyese kwa kukura naisha kuba namanya ngo urya sente ungata kuma no kusikora nobo kwendera bibire ebaje bwasigaho bakavuguza umutuka bakajuguza no kujunda takajunze waho hasa kufa ati ebyo nbyo kurugamo ubukura nka abantu barwa abana barwande baje byabishebo no kugira ngo they were not properly prepared so kandi nabingi bakabatumira y'icyo pampering inagamba uri umugenyi besere umwami no mucyara uyekorire family yawe yona y'abana no bakomentana hati nore ngo kumanyiza abantu utyo naboreka baguma umuka rero babase kugira bakora umuka yego bo bari baternitwe turyaha kubasa kutebekanisiza abana bitu omukire nkaka akokumura hatogu ne head teacher ahabwambara junior he never come expecting abo bazande party yabo nkabashomesa nkishomero nkabakuru bago mbendo mwana kwara hikomuka kandi oboine okomwetebekanisize ninga shokora yongere kumutebekanisa yazagaruka yishomero bashange aida yongire ahakubaje ninga atrista gumiro mu kitecho ejo bakume expectingamu nka abarukuba nabamushomesa ahishomero mwenu ebyo mbye twasiyaho sofa konka nanye nangu hati tubanze okufurukaho kace twesebe aha mwana wo mushiki abana babishya abano turentu babaha mukazana pata y'imwazana nintekateka ngo hine ebisuruko ubundi mukushanga nabo nkabo bine emukutekateka ngo nkito abaziro muka nabyo twine kubandi tubatebekanisiza ninga tukabana charinga tukabagarura bari mu kiti eco kugira ngo umwana no mwana wo mushiki mbwenu ngambira abazire ko kwataha mwana wo mushiki hata babo tubatebekanisize tuta omuriyaka kahumuro kugira ngo bagume bari amhando gushikira hati nyenda kumayisa mukuru charity muturiyo mukabe kamani abo kuba twirikira munonga mwana wo mushiki yego on the expense mwana w'umuro yes nobo kuzo mu makanisa no mu makereziya wareba abantu abarumu uje sampling kandi imwe ni ngumane no bikunde bya research oze mu kanisa ningo zo mu kereziya kayugana amataza no kushanga abakazi bari bingi kukira abashije abashira no bashanga hi abucompare basinzire bawireyo mukashi ariranywire so bazibira amatama ngengana takatebekanisiza umwana w'umushiki wenga abuka nori Uganda bakataho women emancipation majangu nita twina mariminji amariminji konka bojo agabo nago garoho gari unique abojo abo kureba bine bizo bingi mburire hatu wazaho mutawoni tokushanga umwana w'umushiki ya street ninga wabashangireho the percentages negergebo by the way noja kushanga haruho abojo bingi umumutawoni bari street kids nabojo bingi gakoraho research as street kids especially in our town here we have more boys than girls on the street. Why? Because umwana w'umujo is now neglected. However, abanyankoni bacefu ngo yorazona to kumanyira agereke rakutambre. So niyo intekateka as we cater for the girl, well, the girls have a lot of challenges by nature. Yes. Twaba umwana w'umushiki tumwakire arigum kuzerera reka kumutuma za shukari ciro umwazi genda ndete shukara duka umwaza kureta shukari ciro nashanga yo mushega kunkana nabujo nabo ubashanga yo bari abenjayi bajya ushomera ki so nyowe perspective yanje no kureberera bono kuko wamuza umwana w'umushiki arimo vulnerable inamari mingi ainezo byingi so umchumuro tumuhereza opportunities nangu no wasa kumutoma organizations ari organization mwinkabagando kuno yana ushote bikatangiye munonga ujobuze mu utandika bacheta kichisakate mbenye na bitandika you can start we support you kuri nakasete kurugaha na akwita abantu kabato mu mwanya bakegemera umuchumuro bakegemera mu yaki aho kabazira nabo yito yobuhangwa no manya ngo mwana kuzo maka kashwerwa atakuma goya buru ninga atakuma kwata kashanga ryaho nafa moringa ngo goyo buro bwa mizi bikuzo ngo goyo
ubwo rero ubwo bakushita bemeriye hariya abashoza arananda kurya nanda kujya ki culture urya honoruzamisho so ni iteka ngo ijemeramo niyo meramo yitushemeye ku bantu yegesa ki abana bitu namwe nyunga nkanya abana banje bona bamanya guteka amen nanya ni mafuteka wampoboro ni mugwe wenyine ukwata ni nkumanya n'abana banje rero bakumanya which means umwana ko ari wenka bashati ni ndeba hata n'urugahozo umango kwa hero uzo mu hotel ushanga bakuterireho amate bakuterireho shukari bakuterireho aruke keto yawe no kwetekera bakuterireho magati hatu wo taramanyire kwetekera noza gumaho shitami noranzia hatu tware mu kufitinga umunsi so no mwojo no mushiki emerwe all of them they should learn all activities okay jemero motel meant for girls meant for all of them yes abukuba so it is survival no kubaho indeed and they are skills namwe nkitwe nkayishomero tukuzishanga ngutiraho ngo ba metro ninga abateki bariyo bahate bitoje no nabana nabo bakoyahatira bitoje why should we because it is part and parcel of teaching baza aho babisharagura leta ko ibitoke nkacukumi bariyo kuri ibitoke 10 no henda rutekere nkakenana aho kandi babisharagura babitematema onka amagoba garo no kujyagwa abana bajeshi abantu bega yes abantu bega wow hati nande bayishomero barbeze bariyo mbitabone bacera wintare n'ukushamana weekend rero butakabukuka nasane kubahika bato munasande by the way kubahika bato muka hato abatanzira imwe tumwa kejere murimo za kwataza kurisa za kuteka za kujira yeyera tubasibye murimo naco ni ndeba kirinke cy'abatumaki hariho cyo kwasa kwabura bazire ahagati yaho okutwa kwasa kwera abanaba nabo bakagira hibagira akahumuro umucyumureki manya kahumuro nubwo kwa nakoremera mu nahumwire ready konka ekikuru no kugira ngo atakakora horde ukamterera makatoruto gaho si hariya atejo ne yaba punishment yes umurimo gono mwana yakora ka punishment tari gukunda yego so wambyo konka kugira ngo twarinte ze kweshera zo mu rutoki tuze kuombera akakora nabandi that one is very normal abukuba nayo mcumuro tukugira ngo bazenda baza kuzayo kubyama kusiba babyamere bari mu bitanda nabakayo bashimiye kuparticipatinga omerumo nkoko abandi bari kugikora umuka nawe babe nuko bagikora kandi nawe stilo ni tumanya abana bategambira ibintu bingi koko kwakorwa umukoko especially me I'm lucky that children no friendly yeah they are my friends hata bakawushanga ko mwana abona bonesiwe umwana naturana mukishe ushanga the step mother tocha ingo kwa kwenda tocha terrible tocha nabana bamuno ushanga umwe batakwenda futa hati nyo hari umuziyo wizira kanje ati umwana ogu ari ayine mu abana ba step mother akajya abana bine micumbi tubabinge no mushomero mazuma yajya tumwe no mwago kubinga abana aba kandi bona binga kai mwe ni rero nkumuka that is real it happened mpurire hata abana bakumuka no teka how will they be handled imagine umuntu yagira gats kuyishomero it means that the children are insecure so mwino ni shaba no manya abana bo tubine differences ariho wahira umwana we akayina abana babiri umwana we aba step mother babiri bakaba bari yabe umuyamuhu wa bogoya furu none jo yamuhu wa furu then uriyo wa step mother yamuha half yaguca mu kabiri yamuha half hata bari yabagira imbabazi buri umwe nawe yacu half yagihereza ugo uriya yasegumwe n'icweka uriya yasegumwe n'icweka bari abaguma n'ibicweka byabo meaning that children bobuze ubwito babazire twa twine abana bo mwen tureke kureba abana tukaba mistreating kandi tukaba treating umuringo ko kugira ngo nyese nabo baba abinasi okay yeah babare iwotire nitwe tucine omwami mugume ubwo ni head teacher ahawa Mbarara Junior umurembo rwito rwambarara abana bitu ariyo mbagenderera ukumura ningana bamwe bahumwire turiyo tureba okutwakubasa kwetebekanisiza abana bitu
okuhumura je kandi omukihumura eki bakabasa kugira bingi bashanga batebekanisibwe okugira ngo bakagira nyenkyakare nungi baba abana barungi kandi babe ihanga ritu ya nyenkyakare erungi so nko mwine umwoga aha bana aba yire bya ku expectinga kugira ngo omuka n'abazire na community bitwire kuba tutebekaniriza abana aba okubasa kuguma barukurungi nani ntekateka aha kintu cha limits kuwa kuba no habura abazira aba ahabwa abana baba bagarukana gwakira kakecihumuro bine kuba mbata limits nkahi ukajya tumwe nyonka be ninkushaba oti omwana atakarenga ezo limits zikaba zirinka ziha kuwa kuba no tutekatekera obundo katuhabura butirikare hakagira owahonokaho limits kuko nagambire abana aba tureke kubazengereza mbutare no mnaka namirimo yitu wero umbutare ubwo n'umurumo waza gukora umurumo umwana agenda kushagire umwana oguze nyanya umwana kwase guzaki nyanya nana yega skills indeed kuri oryo muduka genda n'umwana wabanura muza umuntu naramuza abe namupakingira konka ukubazengereza kingumanyisa no kubazengereza umumagenyi tukabazengereza umuzabikezi abamwe konka nabwo haro imirimo yitushemeye kubatakwereza abana uryo mbara no guze bara ego umwana no kusavinga amara konka sente za fees n'umuntu kuziha no kuziha yes konka umwana ogwe notekwa kuba careful kugira ngo utiyahi hamu vices ahuka you see abana nbega that is a stage of learning ebugamba by'abantu abaryo manyo baryo bugamba no manyango no babigumire umubaro umwe nahurira ibyo bugamba abane bikorwa by'indambi kandi nabireba nkebero nomu nanguna nebikorwa leave alone that ubwo mwana noje kushanga nawe nanyo agatandika kare I've seen children Majangu yaganywa kare akagamanyira ngunyense n'abataciganywa ngo icyo cyacaho kashinyesora mushereka kagero ndera mwakari nyense ko rotaraho uragamuheno cyo kushanga yabo mushuma kurunda amaro ninga arwa addiction akaci akamanyirira yaganywa yaba addicted to kushanga babyamira mu jora barabo mutabo no mukasheshe nakushoma nukurema no shanga babyamira katwa no shanga ari ya muhanda afa na shofiri ari umwana abanyarwanda tukahura ko kwagamba ngafiye hagaze ari yaho akafakari so ikindi hatukuza kushanga nakigambire ukashanga abana nogenda nabo umyanya itashemire nacyo kino kutegana samu abana umbongo bwabo because you know this is child development yes abana nabakura in stages hariho stage ya imitation hariho stage ya experimenting hariho stage yo kushanga ngo hati yaka hakumarira ukwega kwe kandi nabituma umukora hati icyo cyonka kiba kimanyisa ngo umwana kuko muhorekeje muhande ejo kandi ikindi ureka kukwata umwana wawe akikomuka utinyoturanira barabamo utogo umwana kamuherereza ishenkazi hati ishenkazi na wainabe iwo tofundana n'umwana wawe naho twakunontikirira nyowe kanoshananye kanyo mutambuze hato mwana no uzuke wasako yo mutambu but sometime konka tukushanga umwana no murekera umucumuro completely izoba nkarumwe bwo bamureta no bwaza kumugarishon by the way it's not all about money that we pay in schools as fees it is about what we shall get from that money we pay in the future. It matters a lot. It matters a lot. Yes. Hati no kwata sente ukwahereza kandi ikindi hata noreba mw'abacyara mwenu mukatucuza ubwenge aboko hati kandi abana noza kushanga by the way research neyoreka ngo abana babishikira bakunda bishebo kukira banyina and vice versa bikatushobera kare kabashobera kare ko hati noreba nyo mushije ingenda ntegana ndiyaroni fees ishashura miliyoni ishatu z'abana bona jana bishye hati yo turobi cyaka sente ka wamuye ko hariya ngece eshatu yo nashi ebiri ukwata ho mutware yawe ugihereza taza mwana wanje akasenta ke inaki nare gendo se oshona
hato mwana iwa mhaka senta kureba ko wamani konko wamha fiza miliyoni 3 taine cyakumanya ni makanye mwe mukagambirire rero mbabone babare atecho nje nukwika norani muzikwata muzitwata wanje twasitwara atecho nje atabwenje bo funanze niyo mwamureke abana baza kumurka mushitame ka family mushitame hamwe muganire mugambiro bana mureba akasenta aka nakafizi dade nwaka kwire echo ninjangu mtabano wanje asafu wachikwata kare abo bacirwa konkananye reka abo ndi yabagire hesha hejo niwe noboroho ikikabe kirunye mwena mba mu ruhumushabano bana banyu bahumuruka ninga mu gihugu mwagambana you are missing in action yes you are missing hati yorozere sente ko umwana ataka kurebaga tari kumanya